Ka School Mairang Presbyterian English Secondary School hakar phulai tare ubnai jamang kayo ban pleno ya ka yeng school bathamai hakasnong Mairang Mission. Hakani ka singi lawan ban khapno ya ribbon kum kadak jong ka jing pli ka ni ka school da moderator jong ka Mairang Presbytery u temen basan di renta thiang harangkat ka jingan danang president ka Mairang Presbytery u Reverend IW Nong Sid ka headmistress jong ka school ka Kong I Walang kinong hikai ki khana school ki kimi ki khwa lambat ki wei ki prasha khot sngo bha kumban shupen kan mau ya kani ka school la sengna do usnam khat khandai spa phrapun riu bat kani ka school barosh katta ka ya donlang haka juga compound bat ka school Mairang Presbyterian Academy School haka shnong mission henry hakani ka sngi la laban penken riano ya kani ka school hakli du jong ka shnong Mairang Mission East and West Khasi Hills District Hashwaban pria kani ka school nangalyang jong ka Presbytery lembat kinong hikai kila penlong ya ka jingalang duai ka balengkot haplau jong kani ka yeng school ka bathamai nongkong nisngo ba mla kan dapat pau ya kajing sengongu bat kajing kemen bakrau na kebenta kan ikasni ke bakarpang ke boleh ula penyo ya ni kan ke step ke bakanai kasgin ke baningkong bangyo bandrung hakan ke building temai hadien ba la bon snem ni layak sa ban kebenta ban yo ya kajaka ban pelong laka jong mar baru sikatu kani ke Mairang Presbyterian English Secondary School kadon lang hakaju kajaka compound bat jong ke school Mairang Presbyterian Academy School jadi halor jong kani kanong rimbak nakidang ka Presbytery ru hadin ba kalai persyang hi ban ya sa dakilat kilinti baru kumno ban penurlong yang dikekam ban penkenria nangti napo Mairang Mission hangni ni kajaka kebangi khot ka light beli kebadai hakri jong kani kesnong Mairang Mission ti kadai ru kajaka kebangi la ban ong kadai kajaka kebangi kadai kajaka ban tenat habangi pek ya kani kajaka cepo Mairang baru kowe ti kani kadai kajaka kebangi sungu ublei waya ram lenti yang ni kum ke school berka Presbytery na kebenta ban pen long school ti hakani ka step namar bangidang supen ken ria hakani ka sngi sedang ya kani ka kelas menta ka sngi ti nyem cempat penlong da kanu ka function henry ka tang kani ka sngi ka bangi penlong da ka jing duai ba umur tu arjong ka Presbytery ulawan ban duai ya kani ka yeng haswa bagi kena school kindrung apo jong di building temai ti harod jo kan ni isngau ba kala pendap ka jing kemen ningkong ya ka Presbytery ya ki dekat jong ka CED ki dekat jong ka managing committee bat kerpang ru na kebenta kinong hikai bat ki kena school baru ko ya kemen lang hagi di step namar obrelo dan ringkat bat penyo ikan ke building berkemai bat nginget scam banang ni sekmat kumbaka sorkaru kalapai kemat bat kalai ke opening permission haduk ke kelas 10 nginget scam ba kani ke school kan nangla banai saki na kapor kumbaka long hakin kisniam ke beladia bru na kalayang ke result jong ke metric man ke sniam ni yo ye ke result ke ba snotenat bat ba ajing hun bat ba ajing kemen ru ye ke school bat ka Presbytery baru kowe ingin percang di kilat kelenti kumalong mentaru ni iba ni kebabon kebagi syatre da keba nginang yawan ikilat kelenti naki para bangit naki riusimet bat kumju naki balang naki Presbytery kum ka sponsoring body ya kanika school inang percang hi ban ya wat kilat kelenti nak mentapan penyat soprang ya kanika jingte jing erap tingidang yo nak tengen nakaliang ka SSA kepada ke opar pemering bat kumju ru nak benta ka secondary tinggi 4 yo lanjutan kan di KBD bat ka science teacher kran di ketu tinggi yo ka secondary